For the first time since 1994, the parliamentary majority of the ANC has been broken, and that from now henceforth, Parliament will take decisions based on logic. Njengokuba sekukufutshane ukubhengezwa kweziphumo, amaqela ezopolitiko aqalile ukucinga ngorhulumente wobumbano. Yenzi eMpuma Koloni ithi ukwehla kwenkxaso yayo kweliphondo ekubonakaliswa ziziphumo zethutyana kubangelwe kungabi namdla kwabavoti neziganeko ezehlele phambi konyulo. Inkosi Mazole, isitaka sithambile, ndingaphosisanga Maseko, mandikawule ndiwarhuqa. Na njengoko sele kukufutshane kuba kubhengezwe iziphumo zonyulo, amaqela ezopolitiko aphawule ngonyulo lwalo nyaka. Ukufakwa kwevoti kubuxhakaxhaka be-IEC kulindeleke kuba kugqitywe ngale ntlwa. Umbutho we-ANC uhamba phambili ngomyingo ongaphaya nje kwe-40%, ulandelwe yi-DA ngomyingo ye-21%, nelandelwa ngumbutho we-MK nge-14%. Bezikhululekile kwaye zingenamkhethe. Ezi zizimvo zemibutho yezopolitiko nebeziqazele unyulo lukazwelonke nolwamaphondo obolubanjwe kwezintsukana zigqithileyo. Xa kungoku awukho umbutho ongathi uphumile ezingcongolweni, ngako oko kuseza kungqutyana ngentloko kuzanywa ukuqulunqa urhulumente wobambiswano noza kubumbana kulawulo lweli loMzantsi Afrika. I think that, what meets the threshold on free and fair elections is an important task. It's not going to be perfect. Free and fair is not perfect. Free and fair has its own threshold that needs to be met. And I think, by and large, I've accepted the results. We therefore appropriate that for the first time since 1994, the parliamentary majority of the ANC has been broken, and that from now henceforth, Parliament will take decisions based on logic and sense and not on entitlement of being the sole dominant ruling party. As the IFP, we are satisfied. We are happy with the results. The effort we put in the campaign so far yielded to our targets. Basically, the IFP wanted to see the ANC removed in KwaZulu-Natal. That has been achieved. Nangona kunjalo, owona mba utshisibunzi ngobemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Mba lowo inkokheli ye-EFF uJulius Malema ingagungqiyo kuwo. Umbutho we-Patriotic Alliance wona umentla usithi abemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni mabahambe balishiye eli. Abahambe, we don't want a party that's friendly with illegal foreigners. We are not going to change that stance. We will have 9 votes in the National Parliament, in the National Assembly. Those 9 votes will decide who becomes president. And if people have not looked at the result, those 9 votes, and to get those 9 votes, all these illegal foreigners, they must go. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo kulindeleke ukuba ibhengeze iziphumo zonyulo ngentsimbi yesithandathu ngentlwa yangomso icawa. Na njengoko sekucace icala ngokweziphumo zonyulo kuphambili ngoku kumaqela ezopolitiko ziingxoxo zobambiswano ngolawulo. Njengoko i-ANC wengaphantsi kwe-40% eGauteng, amaqela inxalenye yembumbi yentsebenziswano kubethelele ukuba azawungena kwinkazati namaqela azakukhokhelisa umdla wabantu kuqala eGauteng. Emva kwenkqubo enzima yonyulo lwamaphondo nolukazwelonke, olunye uxanduva kukubonisana kwamaqela ngentsebenziswano yorhulumente. Amehlo athe ntsho kwi-ANC ephambili eGauteng nakuzwelonke ukuba iza kuseka urhulumente wenkazathi neliphi iqela. Of course, there will not be anyone with the same policy positions, all of them, with us. And therefore, it becomes very important that we look at everybody's manifesto. I-DA ethe ngcu kwindawo yesibini ithi sivumelwano sembumba yamaqela sibalulekile kwingxoxo zenkazathi yolawulo. The Doomsday Coalition, which can be in the form of the ANC, EFF and the MK, and that will spell a disastrous future for Gauteng. Our position on the ANC, there is a saying that bad company corrupts good morals.
when it comes to choosing cabinet members, it's no longer parties being entitled to things. It's about who's got the best candidate in that portfolio. We will not go into a coalition that will give the ANC more power. Kanti amaqela iPA neMK athi awalindelanga sibelula ezingxoxo zokhogwano. We still need to deal with the arrogance of the ANC. They are still very arrogant. We've seen it in negotiations at the municipal level. The first question we will ask is, are you willing to change the constitution? You know, if you're willing to change the constitution, then at least we can have a discussion. Ngokweziphumo ezisingise kukhogwano lamaqela kuyacaca ukuba uMzantsi Afrika awusayi kufana nakuqala ngokolawulo lwezopolitiko. Njengokuba sekusele iyure ezimbalwa phambi kokuba zibhengezwe ngokusesikweni iziphumo zonyulo na njengoba sekucace gca ukuba zihamba njani amaqela ezopolitiko asetyiswa olunyulo neziphumo zalo ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu kwiziko leziphumo eGallagher East eMidrand uMbalenhle Mthetho. Nyambos, zihamba njani izinto, unjani umoya kwinkokheli zopolitiko? Njengamanje silindele ukuthi kugoqwe ukuqokwa kwazo inamba zabantu abavotile nokuthi imphumela yaseGoli ihambe kanjani. Sikhulumile laba nabanye bezosopolitiki abakhuluma ukuthi mhlambe bangase bakwazi ukuthi basebenzisane nanoma yiliphi iqembu noma kungathiwa yiyona iANC ehambe phambili kodwa yangakhona ukuthi ikwazi ukuthi ithole lo 50+1 ofanelekile ukuthi awuthole ukuze ukuthi bakwazi ukuthi bathathe yonke iGauteng. Kodwa ke njengamanje ngitholana nomunye wezosopolitiki weIFP uAlco Ngobese oyena usecretary weIFP khona la eGoli. Futhi awusichazele kabanzi nje baba Ngobese, awusichazele kabanzi ukuthi nina njengeIFP nizizwa kanjani ngemphumela yalapha eGoli. Kube kwaba khona ukwesaba ukuthi iMK ingase iphinde futhi idle ivoti leIFP khona la eGoli, kodwa nikubonile yini lokho kwenzeka ngapha? No, angithokoze kakhulu dadewethu. Okokuqala ke ngibonge nje ama-volunteer e-IFP la eGauteng, ama-structures wonke e-IFP la eGauteng ngendlela abasebenze ngokuyinikela ngakhona. Njenge-IFP sijabule kakhulu la eGauteng. Okwamanje ngoba ubona iy'numbers zila ko-33,000 abantu abazivotele. Sizizwa sithobekile kakhulu, senelisekile ngendlela esisebenze ngayo futhi siyathemba ukuthi mhlambe isitulo sesibili singalala sesinaso. Uma njengoba nithi nathokoza ukuthi isitulo sesibili ningalala seninaso, mhlambe uma nicabanga nje noma uma niba nezingxoxo zenu ninodwa neIFP bese nike nacabanga ukuthi nizosebenzisana nayiphi mhlambe inhlangano ukuze nikwazi ukuthi kube khona ophathayo khona la eGauteng? No, okwamanje ayikho inhlangano esesiqokile ukuthi sosebenza nayo, kodwa iminyango yethu ivulekile ukuthi nanombani onemgomo ecishe ihambisane neyethu nosifiso sokuthi abona abantu baseGauteng bethuthuka, siyomlalela lowo muntu sibone ukuthi sisebenza. Asuvalile umnyango, bonke abafisa ukukhuluma neIFP lisekhona lelo thuba. Eminye imigomo ezinye inhlangano ziyeyikhuluma ngokuthi zona zifisa ukuthi zinikwe mhlambe ama-position thizeni mhlambe uma sekuqokwa oMEC, kodwa ke kunalabo abanye abakhala ngokuthi uma ukucoalition noma nisebenzisana awukwazi ukuthi uyiphathise ngathi ufike no 50% ngoba akekho umuntu othola i-outright majority ngesingisi, kodwa ufika no 10% noma no 2% kodwa ufuna ama-position amakhulu. Wena mhlambe uma uphawula nje ngaleyo nkulumo ungakhuluma nje uthini? Okusemqoka kakhulu akusikho ukuzibheka wena nenhlangano yakho, okusemqoka ukuthi abantu baseGauteng bethuthuke. Lapho khona iIFP kufanele kube uzinzo lezopolitiki, kungabikho icakacaka abantu beqakaza kuze kume idingo zabantu kube necakacaka. So la kune-IFP khona kufuneka kube nozinzo, kufuneka kube khona i-service delivery, idingo zabantu ungayibheki wena nenhlangano yakho kodwa ubheka abantu baseGauteng ukuthi zishintshe impilo zabo. Ngiyakuzwa baba ukhuluma ngey'nsiza abantu ukuthi iy'nsiza abantu fanele kube yizona ey'fike ebantwini futhi zingakhetha abantu ngokweqembu kodwa nje zifike nakulawo nasey'ndaweni lapho ehlala khona lapho ekuphethe khona i-IFP.
IFP ake ngibuze ke njengamanje ukuthi mhlambe akhona ama position eniwabhekile nina njenge IFP. Thina njenge IFP sifisa ukuba ingxenye kahulumeni waseGauteng. In other words siyayidinga iposition kaMEC eGauteng ukuze sikwazi ukuthuthukisa abantu bethu ngoba mawungaphandle kahulumeni awukwazi phela abantu bathuthukisa mawuyingxenye kahulumeni. Nango ke esiqeda ukukhuluma nayo ubaba akho Ngobeso weIFP onobhala lapho kuIFP uyakhuluma ukuthi njengoba sekuzovuleka ingxoxo zokuthi mhlambe bazokwenza kanjani ukuze kube khona umuntu ozophatha khona la eGauteng bazobe befunani mhlambe ama position mhlambe ukuthi mhlambe nabo baphinde futhi babalwe lapho kodwa lokho akaqali nje basakhuluma nje ukuthi bona bangasebenza nanoma iANC noma iDemocratic Alliance ngiphinde selekunini studio intambo. Shoshubeko mbana enhle mthethwa ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesixhosa kwinqaku lokuqala sithe nanjengoko sele kukufutshane kuba kubhengezwe iziphumo zonyulo amaqela ezopolitiko aphawule ngonyulo lwalonyaka ukufaka kwevoti kubuxhakaxhaka beIEC kulindeleke ukuba kugqitywe ngale ndlela. Umbutho weANC uhamba phambili ngomyingo ongaphaya nje kwe-40%, ulandelwe iDA ngomyingo nge-21% nelandelwa ngumbutho weMK nge-14%. Abahlali eMhlakoloni bafakalise izimvo ezahlukeneyo ngeziphumo zonyulo lwale viki. Lo gama abanye bedanile ngendlela aqhube ngayo amaqela ezopolitiko, abanye bakholelwa ukuba oku iza kuba sisifundo. Akukho qela liphumelele gqathu eMhlakoloni. Ulutsha eMhlakoloni oluvotileyo luthi luchwayitile ziziphumo zovoto kweli phondo. I'm very excited because this shows that as the youth we are working towards something, towards a government that's actually going to bring change. These people haven't been doing nothing for us. And hopefully, I can say for all South Africans that the next president should do more because it's been years, decades that these people have been as useless as they are now. I'm actually not happy about the outcome and about the results. But the only thing is I'm still an ANC. Maybe in 2029 it will be better. Ukanti qaqobana labalandeli beAfrican Restoration Alliance belqhanqalaza ngaphandle kweofisi zeIEC linyanzelisa ukubalwa kwevoti ngokutsha nto leyo ingavunywanga yiIEC. Umbutho weANC eMpuma Koloni uthe unobangela ukwehla kwevoti zawo kweliphondo ukuyamanisa neziganeko ezithe zehla phambi kosuku lwenyulo. Lo mbutho ubunethemba lokufumana ivoti ezikumyingo we-70% kweliphondo kodwa uwele kwi-63% nalapho sele kubalwe malunga ne-99% yevoti. iANC ephondweni iza kuphinda ixhuzule imikhala eburhulumenteni. Ngoqikelelo lweziko iCSIR lo mbutho uza kuba nezihlalo eziyi-46 kwindlu yowiso-mthetho. iDA yona iza kubuya nezihlalo eziyi-11. Abantu beliphondo abanalo elinye ithemba ngaphandle kwe-ANC kuba yi-ANC ekwazi upresenta isicwangciso esicacileyo somkhombandlela nendlela ebheka phambili. Sihlile kancinci ngenxa yemeko yokokuba abantu bephelelwa ngumdla kwezopolitiki lento kuthiwa yi-apathy. Kufuneka sibe nee-programs ezicacileyo ze-public participation ukubuyela ebantwini senza abantu babe nomdla abantu baphakame sithotywe ukuba ne-voter turn up ihlile. Ukanti kukwakho nemibutho emitsha kule ndlu yowiso-mthetho nequka iPatriotic Alliance nombutho iMK. Our plans right now will start with the high unemployment figure in the Eastern Cape. We've got to provide more jobs for our people. Sinotsho ke uba sonwabile kodwa kwangaxeshanye zibe bungxengeka indlela esiva ngayo xa sibona
amakhwiniba namanzithinzithi enzekayo apha kweliphondo ku-IEC nakwamanye amaphondo yenze into okubana singathi into esiyifumeneyo ayiyo kuphela le thina siyisebenzeleyo, kungenzeka into okubana ithezwe amandla yindlela u-IEC athi enze ngayo umsebenzi wakhe. Kusenjalo lendlu yowiso-mthetho iyakhula, iza kuba nezihlalo eziyi-72 xa kuthelekiswa neziyi-63 ezazikho ngaphambili. Abongile Yangisa kwiindaba ze-SABC eMonti. Mbukeli sikubuze ukuba ngawaphi amaqela onqwenela ukuba ngangena kulawulo ngentsebenziswano ze waphendula wenjinji. Hayi msasazi, i-MK ndiyithembile mna yonke le mibutho ndiyithembile ngicimba mhlawumbi kwanye yakwenza ngcono yonke. Masithembe wena, into ebalulekileyo lithemba kweli siphila kulo. Ayikho into edlula uba sibe nethemba lonke ixesha. Otherwise i-MK yenze kakuhle kakhulu. Xa ewonke la maqela msasazi alikho elingcono kunelinye, alwela nje wona isikhundla pha, azawuba ngezikhundla, alikho elinothi ke xa kuphethe lona kuzawuba bhetele. Msasazi wam, kumaqela wentlanganiselo ayikho nje into enhle ebhadlile, kuzawuliwa kuze kuphele enye 5 years. Sisifundile isifundo ku-DA no-EFF, ngaphandle babatshintshe istrategy basayine kabutsha. Sasazi i-MK kaZuma ne-ANC kaRamaphosa mazidibane zincedisane kweli lizwe ukuze sikwazi uba sirhola imali yegranti. Kuleli lizwe lakithi iyodwa inkinga esibhekene nayo iqembu le-ANC. Mina bengafisa makabe sekuhlangana amaqembu okungena neqembu le-MK lihlangane ne-DA kodwa lingahlangani neqembu le-ANC ngoba i-ANC iyona esifaka enkingeni, ubona kunjena nje. Ebengikulindele mina ovoteni kwenzakala ngoba iqembu lami ngibona sihamba phambili kwamanje. Okunye hayi angisakubona okunye okungashintsha manje. Lawa hamba phambili vele azohlala phambili. I-ANC ne-EFF zingakwazi ukusebenza ukubambisana ngenxa yenkqubo yabo ebufana kakhulu. Kodwa kuyawunyanzeleka into yokuba babeke imfuno zabemi boMzantsi Afrika ukuze kungenze Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa masikhongozele zangomso ngolika Mageba makube chus kubele.